Акомпьютер томография уаҩицәеижь ахәҭақәа рыҭҵааразы акырӡа ицхыраагӡо медицинатә мыруга ҷыдоуп. Аҳақьымцәа абжьааԥнытәи арежим ахь ииасит астационартә пациентцәа рыдыркылахьеит. Убасгьы амбулатортә чымазаҩцәа амедицинатә цхыраара рыҭара иазыхиоуп. Мышкы иалагӡаны ҩажәаҩык-ҩажәихәҩык рҟынӡа акомпьютер томографиа рзыҟаҵаразы аҭагылазаашьа рымоуп. Агәабзиарахьчара министрра иара убас хымԥада Аԥсны Ахада Бадра Зураб-иԥа Гәынба ицхыраарала аамҭак иаҿалагӡаны акомпьютер томограф иҷыдоу амаруга ԥсахын. Ицырнахыс ҳара аусура ҳалагеит аинженерцәа иаҳзааз атрубка ԥсахны иахәҭаз зегьы апрограммақәа ҳара ишьақәыргыланы зегьы иҟаҵаны иҳарҭеит. Ҳара ҳҿы ишьҭоу ачымазцәа илбааҳгахьеит, рзыҟаҳҵахьеит акомпьютер томографиа зыхьӡоу исследование. Ари акомпьютер томограф иаҳзыҟарҵаз Рагәдоуҭа раион адагьы хымԥада ҳара егьырҭ араионқәагьы ҳадаҳкыло ҳалагоит. Избан акәзар Гагра раионгьы кате ҳара излаҳдыруа ала аус ауӡом. Уажәы Аҟәа больница республиканская уагьы ус ауӡом. Убри азы ҳара иҳауеит ачымазцәа ирацәаны. Акомпьютер томограф ҩнызқьи ҩажәа шықәса рзы ковид-19 апандемиа аан аԥсуа бизнесменцәа иаархәеит. Усҟан иара ашьақәыргылара амобилтә еилахәыра амаба аилахахьы иагеит. Аппарат ахархәара рацәаны иахьамаз иахҟьаны ибжьысит. Убри аҟнытә шықәсык ибжакы ицуеит аус амуеижьҭеи. Ааигәа Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа данаҭаа ари апроблема аӡбаразы адҵа риҭеит иагу ахәҭақәа аахәаны еиҭашьақәдыргыларц. Уи азы аҳәынҭқарратә биуџьет аҟынтәи жәеиза миллион маҭаԥара зоужьын. Амра Зарандиаԥҳа, Алика Ҭраԥшьԥҳа, Дамир Ӷунџьуа, Аԥсуа телехәаԥшра.